Jamie sgiobaidhean ALBA sgiobaidhean a ghuaite go dtí fhìor neo Mas Fhìor. Ní sé John agus Christina an tuaire seo séise dolagéise chrí sgiobaidhean agus féit mi íse géise gran bh Christine han sgiobaidhean acu sé tína drás. Siúta Christine. Dúras bheit seo fan mi tíoch sa bblion na dhéadh gan nálthaí, agus bheit sé bhaplach de cháireach agus fan mi stoin an nuis san na Iain súre. Ach déthachadach go de háisich ha níte úndé ach a gá gan aráchanach me cáil cú. Cú hút coitcheann ném. A coitcheann san bhhealas chan é únear gan a cáiricinn sin na heice. Ach a gá. So, chum mi prathi go sut mi dis, fut mi pís ránar pís na gá hut fer a cháirachad. Ach, gárát, coitcheann héin. So, cham suas agus chan é húns, chan é gá, ach trí rohan húg sin fer a chár. Agus chud an ósin prathad asio cum sutja, gach mi hilman Avenger na cham é gopad, ach am sungin ar a Ryan Trobber na bhán na híl mi. Ach, fem nach rá búlach crosta cyú hús. Blian sa dhéu sin, fáil sin. Agus fan ósin trí cáricin acham. Siúrach an bha Christine le sgiobaidhean ana hen. A tríchad jic acu san ceiste na húdar a héin siúd. Dé seo sa cara bhacad. Hilman Avenger. Okay, an ceist san bhí. Cynni hwyr yw posta. Blian sa dhéu fáil sin. Agus gyfyd blin yn ish gabhail sibh posta. Iddyn ma fias da i gyd blian o, noch rech sa hanig. Mae'n gred. Agus go mí orsteach an únge a ré arab níist. Sin fhìor neo Mas Fhìor. Wel, ha mi hen ysmynd yn gabhail Fìor. A mae eisiau cwydioch A sin go le fhìor. A sin cínteach go bhfuil seo fhìor. Ís cén bhfuil sgiobaidhean éisiú fhìor neo Mas Fhìor. I me atchacha, gabhail Fìor. Ha fhìor. Margarita, sí sé glíoh fhaighinn gan a hen. Ó chreach sa hánig na sean chleach cín acata san clicain go deireadh a héin. Halagach í leit an drás am ha Christine.